Akwaba and found Ragan and Sem TVGH so what friend me Ajua searching. Mestre say video ya me ubenya botre. Na wa video ina akosi awie. Edi kan no me bebo audio bi atro. Nya botre ne tawaso din ne tie audio ni mu nsem na ye wi a de ho no ye de beto aso. Itu busa president na krum ena ye galamsey ewo Bole Bamboy president krum baby a friend no Tuntumba ewo sono traditional area nti mpanyimfo ewo ho ne bi ena frɛ me say galamsey for atwahye almost ase so me fan tudwa na the president nti ya ohun so no ankasa ne krum ne hometown djuma omudi wo honi nti ebe kakra na kuafo ne ade wo ho kuaye ho beto chima ewo Tuntumba ewo Bole Bamboy municipality Savannah region Mate Erastus medase Erastus Asaredonko na teneka nte se mampani anopa yi se bia na mampani onya sɔre ewuntie na won do wate dia ne ase bi fie pe Abusia se wati audio ya wi. Chese Erastus Asaredonko na 2024 odi galamsey issues babontin say nkofo ye galamsey wo forest river areas any baby bebre na o exposing na Asaredonko akufado ne na aban say omu ye galamsey no sani pakro ya wo say enne amene o kasai ukọ Bole Bamboy His Excellency John Dramani Mahama ni kuro a ho pe na manfo ye galamsey yesin suo ho nyina sei iti hompanimfo eto omusa frɛ Erastus se brabehe His Excellency John Dramani Mahama osi obetu galamsey ase no ene de ni fie pe na omu ye galamsey na sa asem we mi blame obia mi blame Captain Smart betina krom ha because of galamsey nti eka che se na Asaredonko akufado ene ne ebusuafo ene ne cousins enam se omo ye galamsey wo Ghana ntino omo num so wo Ghana omo kra nsuo every United Kingdom ena oni na busuafo enum wo Ghana e ma Ghana fo gidi entroi obu gidi ekoto abatia na Asaredonko akufado ena me no kasei His Excellency John Dramani Mahama ni club ena omo ye galamsey e dia asem na Captain Smart okafa ho osaka ya ka se na Asaredonko akufado ene na busuafo kra pizza every UK ama British Airways Airlandia na Asaredonko akufado ene na busuafo edi motorcade edi eni mu kokoji pizza every Kotoka International Airport na okasa asem nyina wi a ene galamsey ekoso His Excellency John Dramani Mahama na penso ebi wo ni fie pe Bole Bamboy no muntie de Ghana youth ka kire no na ado ne na busuafo timi kra nsuo free London benom onum Ghana nsuo ne yire ne ma ne wo fa asefo ne cousins wo mo kra nsuo free London na eba wo mo kra o se da bia last bida ya na me ka kra se enkofo kra pizza na ado ne na busuafo kra pizza free London ba Ghana ne ka boto adiere bu kweo Kotoka International Airport British Airways aba ya kwaji pizza ena mo be chime na Captain Smart dia unipa bone na nyankopɔ tua woka you sa guy my way nyame na tua woka me madika e video abeka unipa ban a wo ye ni bre wo petumi na nka de di nipa so adi nipa boro na me tua woka wo ade be kuro mu kuro yatimi amfa wa nya asamre man abusuan samoti asama Captain Smart oka efa na Asaredonko akufado ho ene de Ghana youth enso eka kire no omahu se Captain Smart na fu ene hia no MPP wo power o dietire ye demonstrations o street because of galamsey eso ne galamsey ekoso wo Ghana onti se wo ka ho asem galamsey ekoso wo Bole Bamboy His Excellency John Dramani Mahama di fie pe eso Captain Smart so omuye na nyakopon kwane no kwafo na me shan bo say 2029 say His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia be president san semna o kakaye 2024 am di lusu elections no was statista bi ma Captain Smart ye ne be chia yam kroma say ye man chance man nye sa crass journalism ni bium sa ne onyo na wo ye no unprofessional ye twema no kra Ghana ha say Enuanum galamsey fo madi kan kire mo se obi si wo site
se obefa excavator udidi udwuma emane mfa se wo free hen se hwan na asoma no se hana bisiu no amu na beba wo site se obefa wo excavator emane mfa organize boys na je wo excavator ni free ni nsem na mompamo no no nko onimu kwanya ye fa so bra galamsa onko bole bamboy ye wura John Dramani Mahama Kurom tuntumba ensuo kakra wo ho a ye nuanom de do cabbage otamelo edi ye wo mumfuo no John Dramani Mahama asanso excavators yakoguo etu galamse John Dragamani Mahama azan keonetifo president ensuo kakra aka ye nuanom nordness edi ye mfuo e survival ene hia brain ne ya hochire no wasanso excavators yakogum mo excavator ne yabaji ye no ene ye de ne nyina akogu tuntumba John Mahama ehunu se gold bia unity wo ho eno no waso mo mansofo takwa bogoso mo excavator no obaji ye no ode akogu tuntumba etu galamse medical aka akire mo se obi pie wo site se obaji umfidi a organize boys ye wo ho na munyi mfidie ni mfiri omo nsem mu betimi amomo omo na mompam omo mfiri asase ne so mo wo manso takwa bogoso eni nkura aka ema obi maje wo machine hanabisi unim kwanya efa so bra galamsa ye nuanom omo wo north ensuo kakra aka sabi wo mudi ye wo mfudie edidi no eho nene mumfidie ayageye yaso akogu tuntumba bole bamboy eho enene ye tu galamse no ensam twrofo ni krom hane dabi Ghana ensam twrofo nyina tukwan Ghana ensam twrofo nyina tukwan achem eni yetimi kotwa baaye be kire Ghana fo si yedi galamse wo ho akufu adu fie na busua fie ni mfikire ene tuntumba bole bamboy John Dramani Mahama Kurom yes eho nene yetu galamse UTV fo ni kurowe mu TV3 fo ni kurowe mu Adom TV omuniha aha Onua TV station motukwan mona mo Captain Smart muni kuroyi mu muniha MPP ba na ehuna hemfofo sori kurowe mu obi atukwan asofo adidima asofo atukwan azan asofo akonfo amugu asore dem samonya asofo omunyina atukwan Ghana akonfo eno omabegu asore dem asofo omatukwan omuni kurowe mu bole bamboy enene mumfidi ya baji ye tuntumba eho neguo o pe wa fidi agi akotuntumba pe mema di wachi ne ko tuntumba obekonesi wo Mahama di galamse mufi sambetima akanipa anu atumu wo kurom ha mubetumi akanipa anu atumu wo kurom ha ene radio station ni TV station wo kurom ha ntimi nkasa omabanyaba ya hye mumfunu mu yentumi enton oman weyi mamo mu magisika kamano atum ene nkrofo sei wo mawe yentimi nton oman weyi mamo yentimi nton oman weyi mamo medical aka kire mu wa mo wo manso takwa bogoso galamse site ya ewo aha ye fom ha obisi woso obefa wo machine se hwan hana bisi message wo machine free nsem ubetimi abono onim kwan ye fa so bra galamsa onko tuntumba bole bamboy onko bra hwansa yankan ya no ntum mu obi ahunehuna ekrowe mu dabi yanka ya no ntum emma obi nhunehuna we krowe mu because ye kasa with fact ye mediatro ko tuntumba ko he ko tuntumba na ko he ne ye koso wo John Dramani Mahama Kurom